our application, South Africa has recognized the ongoing Nakba of the Palestinian people through Israel's colonization since 1948. Iningizimu Afrika iye enkantolo yemacala emave emhlaba kuyolwisana nekuhlaselwa kwetakhamuti tasePalestine emkhathini kwempi ye-Israel neHamas. Laba abala silindele ukuthi batrainwe ekukwazini ukulima nokukhiqiza imikhiqizo yezolimo. Indvuna yetemisebenzi yesive sihle zikalala ivakalise kujabula nemsebenzi lowendiwe ngaphansi kweluhlelo i-Extended Public Works Program eMpumalanga. I know when you see the game, when you see the result of yesterday, yeah, you're thinking, Lesotho, 0-0. Ihambe lomuhla ekuseni iBafana Bafana njengobe iyoba yingcenye yemaqembu latawudlala kumqhudelwano we-AFCON e-Ivory Coast. Kwaba kuhle kuphindze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba telulwimi lesiswati lesitfutwa sise Auckland Park eJozi tindlini tekusakata te-SABC nobe ngabe ngikuphi lapho usibambe khona lishonile angivusele nakubo bonke labasibambe ngale ku-DTT kanti ke khumbula ukuthi letindzaba tiyatfolakala futhi etinkundleni tekuchumana SABC Plus kanye la ku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkinga ngkhungetsene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. I-SABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Iningizimu Afrika ithi i-Israel iphule umthetho we-Genocide Convention wanga-1948 lelive liye enkantolo yemacala emave emhlaba kuyolwisana nekuhlaselwa kwetakhamuti tasePalestine emkhathini kwempi ye-Israel neHamas. Indvuna yetebulungiswa Ronald Lamula ithi leli likolota lePalestine ngekuqinisekisa ukuthi litfola bulungiswa. Lelive lifuna lenkantolo yemave emhlaba ingenelele. In our application, South Africa has recognized the ongoing Nakba of the Palestinian people through Israel's colonization since 1948, which has systematically and forcibly dispossessed, displaced, and fragmented the Palestinian people. Lingusa lakuleli eNetherlands vusimuzi mavimbela libele kucala ukuthi likhulume njengoba leli aleka kufihli likubeka baleni ukuthi liswa livele Israel ngekuphula umthetho wanga-1948 we-Genocide Convention. The violence and the destruction in Palestine and Israel did not begin on the 7th of October 2023. The Palestinians have experienced systematic oppression and violence for the last 76 years. Ngesikhathi libeka inkulumo yalo lakuleli ngekwemithetho lithe wonke umuntu uyathikamenteka ngaloku lokuchubeka eGaza. As the UN Secretary General explained 5 weeks ago, the level of Israel's killing is so extensive that nowhere is safe in Gaza. Kuphindwe kwacaciswa kabani ngalokubulawa ngesihluku abantu baseGaza. The destruction of Palestinian life in Gaza is articulated state policy. Senior political and military officials encouraged without censure the 95-year-old Israeli army reservist Ezra Yachin, a veteran of the Deir Yassin massacre against the Palestinians in 1948, to speak to the soldiers ahead of the ground invasion in Gaza. It had requested the International Criminal Court to vigorously investigate crimes under the Genocide Convention committed by Israel in the Gaza Strip, and it accused Israel inter alia of the deliberate targeting of civilians, intentionally causing starvation and impeding relief supplies. Kusenjalo livele Israel liyophikisa noma liphendule ngasehlangothini lalo kusasa. Kusenjalo bamele tisebenti tempilo netinhlangano letitimele babuthane ngaphandle kwenkantolo lephakeme yaseNtshonalanga Kapa lomuhle ekuseni utawusakela isicelo seNingizimu Afrika enkantolo yemave emhlaba.
What it tells us is that South Africa is committed to the freedom of Palestine, that this fraternity is committed to the freedom of Palestine, and that we hope that everything goes well in The Hague today. Inhlangano yamaJuda South African Jews for Free Palestine itsangeke yathula ibona simo lesifana nalesi siqhubeka nekudipha imandla. As most of what Israel does is done in our name. So to have crimes committed in our name, to have children murdered in our name and supposedly on our behalf is offensive, it's upsetting, and it gives us more fuel to try to be as active part of this movement as possible. Zaki Achmat longomunye besola vakalisa kukhathazeka kwakhe uthi lokufaka kwalesicelo kusinyathelo lesihle kepha ufuna kubona kungenelela lokuningi lokubuya kuhulumende. It's painful that it's taken so long for government to actually take a real stand, not just political statements. I would like to see government stand against Ukraine, with Ukraine. I would love government to stand with Ukraine, with Sudan, with the Uyghurs in China, with the Rohingya in Myanmar, and to ensure, and of course, the genocide in the DRC as we speak. Kulindeleke ukuthi kube nalomunye umbuthano wekusekela lesicelo lotawubanjwa kule mpelasondlo eSeaPoint eKapa. Sikubutile mbukeli ukuthi uthini umbono wakho ngesinqumo seNingizimu Afrika sekuyisa leIsrael enkantolo yemave emhlaba, uphendvule ngalendlela. Isinyathelo seSouth Africa yebo sizosiza khona abantu basePalestine uma kuwukuthi iyanqoba kuleli cala elivulile. Kodwa ke kubuye kube nomthelela omubi ngoba kunamazwe angahambisani nalento eyenziwe eSouth Africa okungenza ukuthi sibe ngaphansi kwencindezi ngakwezomnotho sizithole sesintwinywa ngenxa yokuthi iSouth Africa ithathe lesinqumo. Kumele ukuthi live laseSouth Africa libuke inkinga tawo basolve inkinga talapha eSouth Africa bangavuki inkinga emave angaphandle. Kuhle uMzansi Afrika xa ungenelele phakathi kweIsrael nePalestina. Ibhlungu indenzeka kulamazwe obulo abantu abangaka. Ndiyathemba ke into ba ungenela kwakho uMzansi Afrika ingaphela lamfazwe. Sinelo shedding eSouth Africa abantu abasebenzi mawuthi yabuka nje isimo somnotho eSouth Africa sime ngendlela engayimile kahle. Ake sihlukane nezimpi zomhlaba laba bantu labayana balwela izimpi zabo. Engikubonayo ukuthi mhlambe bekade ingakwenza iNingizimu Afrika yibona ukuthi ihlalise phansi lamazwe omabili noma abaholi bayo uxoxisana nabo ukuze kube into exoxiswanayo ukuze idlule. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke yetfirst ukuthi uphendulela ngawo. Letinye takhamuti tase Northwest tithi hulumende lobuswa yiANC kufute alungise ludzaba lwekuphakelwa kwetinsita imiphakathini ikakhulukati eMandi. Lolu bito luta nje iANC ilungiselela kubungata kukhula kwayo ngemgcibelo enkundleni imbombela eMpumalanga. Le nhlangano ihlanganisa iminyaka lengo-112 kulomnyaka losetulu. Nawufika nje kulendzawo lengaphandle kancane enhlokodolobha eNorthwest eMahikeng ngemakhilomitha angama-70 kubonakala abantu labahlukene kusuka kulomncane kuya kulomdzala babuya kuyokha imandi etimpombini. Lokho kwenteka nje letimpombi letafakwa emakhaya kulendzawo eminyakeni leyengcile SABC 70. Bakhona ukuthola emandi kanti emandi phela ayimpilo. Uthi banayo impombi embi kwendlu kepha kude emandi laphuma ko. Cishe seminyaka lesihlanu solo bagcina kubona emandi aphuma. Lo mnyaka lophelele ngesikhathi iANC bungatha ukukhula kwayo eBloemfontein yathembisa kunaka kakhulu tidzingo ncane letifaka ikhathi emandi nokuhlanzeka. On our fourth priority to improve the delivery of basic service, the collapse, as I was saying, of many municipalities has had a devastating impact on our citizens. Lokhulumela iANC kulesifundza uthi inkinga yemandi yalungiswa. What we are affirming to our communities of the Northwest is that we are attending to the issues of water, and we can cite so many examples on how we are attending to those issues. Kumbiko lokhisho iBlue and North Drop enyangeni lengcile uvete ukuthi half yemali lanathwa kuleli akakakulungeli kunathwa. Sisasekudo tepolitiki isimukela mapalane jikelele we-SACP Soli Mapayila buka simo setepolitiki kuleli. Mnumzane Mapayila sikubingelele sikwamukele etindzabeni teSiswati la SABC. Ngiyabonga sisimaseka futhi ngibulise nabaleli be program. Mapayila asicale la
Kube Joslovo bekasaphila namuhla ingabe bekatawuthini ngaloku lokwenteka kubantu bakuleli kusukela leli latfola inkululeko makubuya eludzabeni lwekutfolwa kwetinsita. uJoslove akazokhala kakhulu mayelana nesimo esiphethe abantu bakithi abaphethwe isimo se-economy. Futhi i-economy yakhaya iphethwe ongqwankulu ama-capital yibo abayenza indlala ebakhona la emphakathini. Uhulumeni akathathi amandla ukuthi kube uyena acontrola i-economy. Kungakho-ke kubalulekile ukuthi uhulumeni, u-government or i-public sector ingaphumi kuzomnotho ngoba laba abaphethe umnotho bakushare babodwa abakushare nesizwe, and le mali encane e-government izama ukushare nabantu abampofu ayilingananga. Kungakho-ke kubalulekile ukuthi uhulumeni afake izinga elikhulu kuzomnotho. Naku kubonakala ngathi kukhona kungaboni ngaso linye ngekhansi ku-ANC ngala sesiya elukhethweni. Ingabe nithini nine ni-SACP njengobe ningumfelandawonye wayo? Kubalulekile ukuthi u-ANC kulesi sikhathi akusho manje asifundise ukukhuluma nokubona ngeliso linye ngoba kubalulekile ukuthi inkululeko akusi i-wish or i-moment, into uyilwelayo, and ukuyilwela mase ukufika la kumele udlule khona la. For instance, kumele uthathe izimo ezibalulekile ezingahambisani nongqwankulu laba abaphethe i-economy. Kumele kubonakala ukuthi iy'nkokheli zihlangene zikhuluma ngelihlo linye, zibona ngelihlo linye, zikhuluma inkulumo efanayo ukuthi nabo ongqwankulu bayazi ukuthi le nkokeli ne-government eziholayo ihambisana nemigomo bavumelana ngayo. Bona laba abaphethe i-economy bangayi-undermine le migomo ngoba okwamanje uma ubheka into eziningi ezimoshakele la eSouth Africa ngaphandle kwe-responsibility ekhona ku-public administration through government is precisely because ongqwankulu bona abaphethe umnotho wona lo wala ekhaya, umhlaba, ezomine, ama-factories, yonke into isezandleni zabo, kodwa abakwazi ukuphelisa indlala. For instance, kuhambisa ukudla okuningi la eSouth Africa ukuya emazweni angaphandle ayothengiswa ayenza imali ngongqwankulu, kodwa abantu ekhaya bayalamba. Kungakho-ke kubalulekile ukuthi i-leadership mayibhekana nesimo sinje kumele ihlangane izivalele kuma-conferences, kuxoxwe, kubonisane ukuthi nayi indlela siyithathayo. Lo phuma eceleni simshiye eceleni, thina sihamba sisonke sihlangene, and kubalulekile-ke ukuthi bakhulume nokubona ngelihlo linye. Mengameli wangaphambilini Jacob Zuma sewuvule inhlangano ye-MK. Ingabe nikubona njani nine lokho? Ukuyibeka kahle lento lena inhlamba enkulu ku-liberation struggle yabantu basekhaya. Ukuthatha insika zabo aziyenze ezakhe ngoba umkhonto wesizwe sayifoma together no-ANC, kodwa savuma ukuthi ikhokhelwe u-ANC kube Liberation Army under i-political direction ka-ANC. Manje yena sekafuna ukuyenza into yakhe. Ile nto izwarisha kakhulu leyo ngoba akasayihloniphi i-history yethu. Le history bekayiyo futhi yena futhi bekayiyona iphathi yomkhonto wesizwe. So kungakho-ke sithi le nto ayiqalile kahle kahle kumanye amazwe mase sibeka kahle i-counter revolution leyo baba uZuma ayenzayo la eSouth Africa, into yokuthi isizwe sile sodwa, particularly from i-liberation forces. Mnumzane Mapayila kukubamba nje kancane emlonyeni sesiyivala nganayo indzaba leshisako emkhathini kwe-South Africa ne-Israel. Ingabe uthini umbono we-SACP kulandzela ukuthi leli liyise i-Israel inkantolo yemacala emave emhlaba? Siyiseka kakhulu i-South African government ngale simo esithathile ukuthi ise Israel ku-International Court of Justice ngale genocide ukubulala abantu ingane. Mnumzane Mapayila sibonge kakhulu isikhathi sakho.
Kanti-ke bekungisoli Mapayila longumadibhalane jikelele we-SACP lobekade asilandzisa kabanzi ngetepolitiki kule live. Kanti-ke induna yetemisebenzi yesive sihle zikalala ivakalise kujabula ngemsebenzi lowendiwe ngaphansi kweluhlelo i-Extended Public Works Program eMpumalanga. Lendvuna ivakashele liplazi leliseHezi View lapho tisebenzi letisebenta ngaphansi kwalolu hlelo titshala khona titshalo letithengiselwa emabhizinisi lamaningi. Lo mklamo wahulumende wabunjelwa kuqinisekisa ukuthi uhulumende udlala inzima lenkulu ukuthuthukisa simonhlalo sebantfu. Bonke bantfu labayingcenye yalo mklamo badlala inzima lenkulu ukuqinisekisa ukuthi lelive liba nekudla lokwanele. Kule project ngicale 2021 uma umuntu obangisebenza lana ngibona ngiphatheke kahle and iproject yethu nayo isebenza kahle. Lo mklamo welitiko letemisebenzi yesive uniketa abantu imisebenzi yesikhashana ngenhloso yokulwisana nebusweti. Laba abala silindele ukuthi batrainwe ekukwazini ukulima nokukhiqiza imikhiqizo yezolimo bakwazi futhi ukutrainwa ekuphatheni amabhizinisi abo. Zikalala unelithemba ukuthi litiko lakhe litawucedza kwakha onke lamabhloko lange-50 lekahloswe kwakhiwa etifundzeni letisitfupha. Lamabhloko lamanengi amuka ngesikhathi setikhukhula. Siyakha ama-bridges lamabhloko esiwakhayo kudinga abe u-95 kwi-country yonke kuma-province awu-6. La eMpumalanga siphezu komsebenzi kuma-bridge awu-4 kodwa kudinga ukuthi kushaye u-April walonyaka sibe siwaqede onke lawa awu-11. Zikalala uyingcenye yetinvuna tembuso letihlola imiklamo leyehlukene eMpumalanga njengoba inhlangano lebusako ilungiselela kubungata lusuku lwayo lwekutalwa ngemgcibelo enkundleni iMbombela. Kuletinye nasibuya etitolo kudutshulwe kwabulawa bashayeli bematekisi labathathu ePort St John's eMpumalanga Kapa. Asiphinde sikumukele esigabeni sesibili seTindzaba telulwimi lwesiSwati kanti nawusanza kungena ukhethe kahle. Kudutshulwe kwabulawa bashayeli bematekisi labathathu ePort St John's eMpumalanga Kapa. Kusolakala ukuthi emadvodza labehlome ngetingovolo ahlasele itekisi atfumba umshayeli nemsiti wakhe. Kuthiwa labasolwa batshele lo mshayeli nemsiti wakhe ukuthi bakhombe umnikati waleli tekisi lelapho bese udutshulwa khona. Ngemuva kwema-awa lambalwa lo mshayeli nemsiti wakhe babese bayadutshulwa nabo. Ludlame lematekisi lakamuva lushiye takhamuti timangele kukholela ekutheni kungevane emkhathini kwaletinhlawulo lematekisi letimbili leyi-Border Taxi Alliance kanye ne-Uncedo kuyamene nokubanga tindlela tokuhamba kubulewe umshayeli wetekisi kanye nemsiti wakhe ngendlela lehleliwe kwathi-ke umnikati wetekisi yena wadutshulwa ubulawa kulibhloko emzimvubu kwashiswa amatekisi lamathathu kulesigameko. Sothuke kakhulu umsasazi wami ngalento yehlileyo abayiPort St John's. Yinto ebingalindelekanga esithemba into kokubana siyiPort St John's industry sishumayela into yoba babekhona uxolo kuyo yonke lento yenzekayo. Bagibeli basabela timpilo tabo sebento libito lokuthi kube khona longenelela ukucedwa loludlame. Siseshoked asimandelwanga isiphethe kakubi kakhulu uba uhlala unexhala ubukhona eTexini even ngoku abekho abanansika. Akukho bantu ePort St John's. Litiko letekutfutsa kulesifundza livakalise kudvumala kwalo mayelana loludlame lolucubukile kulomkhakha wamatekisi. Kambe ke ukwaqokelela iqhiza labantu besebelezothutho ukuya kuzama ukukhangela isisombululo esisiso kwimpixano ethe yakhokelela ekubulaweni kwabantu kulamandla. Sekwendiwe ulubito lokuthi kube nekuthula kule mboni. Sithi ke i-families ezithe zashiywa zazilamane sazo kulo khokozi senzeka izolo siyale sithumela amazwi ovelana sibuhlungu sikhathazekile kodwa ke siyathemba into kokubana amapolisa azawenza umsebenzi wabo. Kubekwe amaphoyisa kutokucapha simo kule ndzawo imitamo yokutfola inhlangano youncedo ayimange iphumelele. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
Kutemidlalo lihambe lomuhla ekuseni iqembu lesive iBafana Bafana njengobe liyobamba lichaza ku-Africa Cup of Nations e-Ivory Coast letawucala ngemgcibelo. Umdlalo weBafana Bafana neLesotho uphele ungenawo emagoli ngalwesithathu. Kepha umqeqeshi waleli qembu Hugo Bruce uthi leli qembu liyilungele AFCON. Bekuna beTindzaba isafrene bomakathe bona belicembu lesive iBafana Bafana batovalelisa leli qembu njengoba libamba lichaza ku-AFCON Ivory Coast nanoma leli qembu lidlale ngokulingana eTolo neLesotho. Umqeqeshi waleli qembu Hugo Bruce uthi bawulungele umdlalo wabo wokuqala we-AFCON nelemali ngalwesibili. I know when you see the game, when you see the result of yesterday, yeah, you're thinking, Lesotho, 0-0. Okay, yeah. When you see only the result, it's true. But I know what we are working to. Emavula ku group eBafana Bafana afake ikhathi iTunisia, imali kanye neNamibia. This is maybe the most difficult side of AFCON, the group stages, because you play against teams who are motivated, who wants to go through, and from the littlest country to the biggest country. Mengameli weSafateni Jordan uthi litawusekela leli qembu eIvory Coast. They said no, next time Bafana comes here, we are ready. So we are looking at great support that will offset the number of Malians. iBafana Bafana tawudlala umdlalo wokuqala nemali ngalwesibili evikini lelitawo nga-10 ebusuku. Bukeli kuva longadilizela kuligwalagwala FM sina Fortunate Ngambule. Fortunate, ingabe ngitiphi letingalinzelwa ngumlaleli nyalo ngensimbi yesithupha? Angivusele kuwe Rebecca nakuwo umbukeli lebangakulinzela namuhla ehlelweni lephuma embideni ngilena lethi cishe balinganiselwa kubashumi la imfica osomabhizinisi labancane labathengisa emigwaqeni lebahlomule tinsita tekusebenta kanti iNingizimu Afrika ithi live la kaIsrayeli litimisele ukucotfula abantu basePalestina eGaza ngiletona letinye imbukelo ongatilinzela namuhla ehlelweni letiphuma embideni. Mbukeli tiyakuceda lomuhla thola letinye ngalwesibili ngathi-ke ungakhohlwa kusasa bakhona abalingani bethu besindebele enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako nisale kahle. Inamukele namhla bukabule emakhaya sanibonani kana sibona namhla simo selitulu siyabona ukuthi kubonakala amathuba lamahle emvulo la ugcina funa afika khona enhla nelive ngagcina safika khona ku 80% kanti kufika khona la iningizimu elive agcina safika khona ku 30% leti indzawo kanti masibukela ngene la kusasa siyabona silabele silenjawo la amathuba emvula aqanqa lona live kufika khona enhla nelive kanti kunemafu lapha entshonalanga Kapa umoya ngagijima ufika khona ku 20 kilometers ngeli hour sexwayisa sibika khona South African Weather Service kubonakala ngathi kena lithuma kakhulu la enkhabeni live bukele emakhaya kanti ke kuletinye indzawo kubonakala ngathi netinvula letimatima kakhulu kanti nasicayisa sibuye khona South African Weather Service lesinye isalanga enhla kusasa shoko nokuthi kubonakala khona imvula lematima lapha enhla nelive bokule emakhaya enzayo lapha bopholo kwane nasemahikeng ungena khona la eGauteng bokule emakhaya nasempumalanga bokule emakhaya singena khona kufuthumala kwelive la eJohannesburg itawucala khona lapha ku 16 nyulo ku 23 iCarltonville nayo ihleti ku 23 Pretoria cala 7 nyulo ku 25 kanti sinyula khona lapha esifundeni salapha eLimpopo musinhleti khona ku 34 kanti phela cala ku 20 nyulo ku 28 Mokapane ahleti khona lapha ku 30 sihla endansi esifundeni salapha eMpumalanga enzaweni lapha esikhukuza ahleti khona ku 32 emva kwamadila Mombele ihleti ku 27 Carolina iqala ku 69 ku 25 kanye neEmelo singena khona lapha eKwaZulu Natal enzaweni lapha eThekwini ihleti khona ku 29 Pietermaritzburg iqala ku 20 ku 31 kanye iRichards Bay iqala ku 22 ihleti khona lapha ku 32 singena lapha eMpumalanga Kapa eMthatha ihleti khona ku 28 kuManqala ku 69 ku 29 kulomo ihleti ku 33 kanti eCraddock iqala ku 17 inyulo khona ku 32 lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town ihleti khona ku 27 ihleti inyulo emqala ku 17 inyulo 33 kanti iBeckford ihleti ku 30
ku-34 kanye ne-Otostrom. Babule emakhaya zingena khona esifundeni sefile esikhulu kunato tonke enzaweni lapha e-Uppington hleti khona ku-37, Calvin icela ku-15 nyalo ku-32, Sutherland icela ku-14 nyalo ku-30, kanti DR ihleti khona ku-33 kanye ne-Kimberley. Babule emakhaya zingena khona lapha enzaweni lapha e-Free State, enzaweni lapha e-Sasolburg icela khona ku-17 nyalo ku-28, Kroonstad icela ku-16 nyalo ku-30 kanye ne-Welkom, kanti Bloemfontein icela ku-16 ihleti khona lapha ku-20 kanye ewephana kanti e-Frankfurt licala ku-16 lihleti khona lapha ku-29. Esifundeni sefu segcina lapha e-North West Babule emakhaya lapha enzaweni lapha e-Rustenburg icala khona ku-19 nyulo khona ku-27, Ottosdale icala khona ku-17 anyukele khona lapha ku-30, Tosca ucala lapha ku-20 anyukele khona lapha ku-33, enzaweni lapha e-Freiburg hleti khona lapha ku-32, kanti iTaung icala khona ku-18 nyukele khona ku-33, Boomhof icala khona ku-18 ahleti lapha ku-32. Kubuka ngathi ngilobole ngimphathelayo bulalo kuhle etinhlelweni letilandzelako nisaleni kahle.